Ako ste upravo postali vlasnik šteneta, čeka vas jedan od osnovnih, ali i najvažnijih zadataka vezanih za odgoj, a to je odabir hrane koji će mladom ljubimcu pomoći da bude zdrav i sit od prvog dana. Pretpostavljamo da je pas stigao kod vas u uzrastu od 8 nedelja, već naviknut na čvrstu hranu. Promene u životu šteneta se dešavaju svakodnevno i neprekidno, pa se postepeno menjaju njegove potrebe za hranom. Pre nego što napravite bilo kakve promene u ishrani šteneta, preporuka je da još neko vreme nastavite sa davanjem hrane na koje ste ga navikli nakon prestanka sisanja ili koji mu je davao odgajivač. Nakon toga, psu možete postepeno, nikako naglom i odjednom promeniti hranu. Savremena veterinarska praksa i iskustva koje s nama dele uspešni odgajivači vrhunskih pasa govore nam da današnja suva hrana proizvedena uz pomoć modernih tehnologija i po pažljivo kreiranim recepturama dozvoljava brži prelazak na novu hranu. Sada možete bez rizika štenetu za 4 dana uvesti novu hranu i to tako što ćete svakog dana povećavati količinu nove hrane za 1/4. U zavisnosti od veličine psa, u ovom uzrastu preporučujemo Herbal Papi Mini ili Papi Maxi hranu sa specijalnim biljem. Uz najkvalitetnije sastojke sadrži i najfinije hranjive elemente koji nisu zastupljeni u drugim sirovinama, već samo u specijalnim biljkama. Na taj način obezbeđuje se pravilan rast i razvoj mladog ljubimca. Štenad bi trebalo da jede manje količine hrane nekoliko puta dnevno, pa je uobičajeno da psi do 4. meseca života imaju 4 obroka dnevno, do 6. meseca 3 obroka dnevno, a psima koji imaju preko 6 meseci 2 obroka dnevno. Međutim, nećete pogrešiti ako taj broj obroka za po jedan smanjite, jer je ključno da pratite svog psa i na osnovu njegovog izgleda vršite sve korekcije. Koliko hrane bi trebalo da pojede mladi pas? Jedna je od najčešćih nedoumica novih vlasnika štenadi ili mladih pasa. Najbolje je da se krene od preporuke proizvođača, odnosno od tabele na poleđini pakovanja hrane. Pratite telesno stanje psa i korigujte količinu hrane po potrebi. Ako pas mršavi, povećajte količinu. Ako vam se čini da dobija na težini, smanjite količinu. Preporučujemo da pažljivo procenite stanje psa i ne pravite drastične korekcije, ne veće od 10%. Različiti psi rastu i sazrevaju različitom brzinom. Psi malih rasa mogu dostići punu veličinu već sa 9 meseci, one srednje veličine sa oko 12 meseci, dok neke velike rase mogu nastaviti da rastu i do 18 meseci života. Kada završe sa rastom, psima će trebati manje hrane i smanjit će im se apetit, što ne treba da vas brine. U ovoj fazi je važno da se pređe na hranu za odrasle kako bi se izbeglo prekomerno povećanje telesne težine psa.